asong sida mi inuda ilitum manpeng ke do ilitum president do posi labang so plek man ke do plek la pening khirjir plek mas labang so plek kapas pangjar dia phan bang ke ilitum maipu el long maipu la penabari malang leke karbi lamera mailong malang li ex president lo nasi non ilitum song lo sa melang li president nasi labang so apne kapang jar poji phanili alang li ram sasar phansi nili apor pipon lo cerap dia lembage jalan kan Takkan nang nelu, takkan nang nelu. Apa nang nelu? Lu kilu jadi. Mana nang nelu? জনগণ লুম্বা itu national anthem ba ile tumnu nang lasi pangching bon ko deha एक जय है भारत भाई कविदाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा हिंद हिमाचल जमुना गंगा उत्कल जलधि तरंगा तब सब में जागे तब सब आशीष मागे गाए तब जय गाथा जन गण मंगल नायक जय है भारत भाई कविदाता जय है जय है जय है जय 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 है Jawi ko, nasi nona lang ke ilitu, ko poring deng sidang pesena, ilitu nona bangso independen, aplek bang ke ilitu masar pensi pangyar, kono nasi nona bangso alam, malam so kapet hanji aphat, ni ilitu masar presiden, sar suram kram sar pansi ni japor pipondo. Ini ingin taksi kepala taksi ini kemarin kita jawab ni bangsa long macam parti ini tu harakat legislative assembly atau harakat Bidang Sabha সমষ্টির তরফৰ পৰা আয়োজন কৰা kalau jadi boleh dicipari dengan perlu dicipari dengan penting itu lama turun lo sehingga selama itu dah kan turun lagi ini kan dalam krisi ini bahkan tabu ini kan nang kolong terus bangsa dalam kit minggi bang beli minggi oleh itu ni minggi dan singkong kopi kasih kita sih kami dalam krisi ini bang beli minggi kopi Sini bangsa lama kan turun melong, ini tu kacau paru itu, lang itu, itu me pakai tu aja,
Ini cuma sekretari sar, ada sarkiri sar, do orang like bangsa melon, mukau tiki, mata lalu hisar posan si Jepang, adun tuduh orang, Central Committee, Organizing Secretary, orang like, kursi timu, orang like Manpeng aluni asal si Jepang pun buat dulu. Selang tu bahan ni jumpa selang tu nak citong dulu apa kardom pilau. Jika kadu gawe rati doan ini bangsa melon. Atun kanan kami itu nolong sopor kita timura bangsa melon di tempat. Si pini melon nak citong dulu itu malu hisal po. Sakiri rong kharsa pengke man ke dua beli kursi timung sara lang ligawe na di secretary Central Committee sem ini tung pini bangke bangso ini cuma tepi India dek kejok ni kursi ningti parong pengaji pura asuka talon pondoro asuka talon nolong ini tung talon di penana tu nangal julang nangal tu kosong si pini la Republic Day pen la Sabhinata Dido la suka talon dia hoda bangke na tu kosong si deng lima kasi nilikhak dulu nilitum bangke na market hangta keciraya sana belang kasi nilitum bangke Central Committee pen kapret kupini nang kita ni dulu jadi kemudian saya jadi masih itu bangkai lah harakat elesi yang kangti pen sita melong wet dok kalong pesi kalong ponpo asen langsung si jong si munon pijong si Central Committee pen kupilnya kaplekason dutu nang toy dutu nang teh balo kalong nang ne boleh puji pusita meni kumkoro jingin sinon maknya hala SCC hutra la Republic Day pen la pini son Independent Day la pahidi army ga lang litum ke army ki son si hot pon lo army ki tu hot pon bangke alang litum Central Committee tu abang litum pan constitutional law long ke to kan do ko ka phi pusita me 244 a article implement bipede mane autonomous state bipede asal ke PPD dah job saya minigang dia saya lang ditumbang ke Black Day asal si ketalon pun. Kasi mohon mesti ditumbang kita be Central Committee penyong si lahai saya ke dengkon do belum pilih tumka Black Day asal si talon pun pada kota tenang di bon. Kasi non bagela angsong pen mana Central Committee pen bangso alam li tumbang nang kan thai se bangke nong saksi talon don nang to si pinida la song saksi talon lo. Kasi ini tu malang long surat an, tadi tu malang tado di masa kai tu tado, kukia kai tu tado, tiba kai tu tado, gadwa kai tu tado, alasan taksi ini tu cingrum pet pen long asal tu man, lasu bangke ini tu bangke kena ini tu bangke hang, bangke ini tu misi vet lah. Abang saya sivet abang ke SCC hotel asal taksi ingkan hongkebak doktor lomon nonan. Sida me abang so tu nama state. Ane la hong bidhan long tu pur e dokok sida me la implement dia phanan rakyam kedet. Rasa implement phan rakyam kedet kat jog ke la ili tumta aku puthot ili tum tisong tunang ko. Se ili tum tisong ke akapre phan kajilo only for the implementation of 244A article Constitution of the India. Asal teng pensil itu hanggong lo, asyik nanti si tamil itu hang nangkapleng diperet, asyik nangkapleng diperet lo, la so kapleng dia pan, abang ke itu an abang ke lenglong suara an bang ke cerap teksi. Ke claim answer say SCC hut ko an ma ke song answer say itu bang ke song tulang ko kasi so ke song dia pan bang ke itu da an bang ke 6 atemi kasi so 244A implementation bangso bang ke lake ili tum pan bang ke
this is the hour obtainable and this is the hour attainable. Hasan sedolo kasi nasa ahor mulong lekik ko bangke keli kembang tisong bong nai pelasan lo kasi kadingo elo ani ta su pot lasi monam piji than thuna ke than kini ye kakita dugari ye pot silapan than ta si yang the tan ta lo kada Jorupar pig lo litum presiden Nasdami tithini litum han labang solam than the pot sinon bang ke nili ako central committee pe na litong dundo posi labang solam malam so kapet han chom je phan ake hai sar kirirong phan central committee APSLC alang le phan sinili apor pilo labang so lama phak kapet han je phan sin ini mai cari kon di sama mana kilo la tanda APSLC hawar ke hat LSC lo presiden pan cengok constituency committee ke Japon kado gawe la kan women ring sedung la youth ring sedung man pan ini ini 15 August mate independence day India independence day kadom na kon baju de ho kadom kapegalam cetan na yalam aglo India independence day katalo na kok thegala lo British atum India wansi 1757 aningka Battle of Plassey kodim long Battle of Plassey hala dak ronchedan no amat British atum chepahai da kasi 1757 pen 1857 aningkan pharu siso se British atum India long nang chari lo lapen 1857 pen bangka British along ke claim bomb India army atum sepoy no mate sepahi ko latum British against latum ronchedan no kasi hala English pen ke sepoy mutini punai klang ila Asi 1857 pen sepoy mutini nang klang si British atum pen ronchedan bom lo atan underground system si ronchedan lo lapen wangbom si 1947 ana bangka India atum mate Bharat adet ke British adet pen cepai yokmai lesi ningkan pharohini jose British atum India adet nang hon lo laso hut hexer atum India lo hexer atum Jawaharlal Nehru pen cenglo Mahatma Gandhi kame South Africa Charlie Damben buthot India cheban thusi mate independence movement India farman ke jogi phan British atum ke jogi phan alon kame kam nang claim lasi landam lo bolodang te India Asansol kethe tanat det ilitum Karbi Anglong mate tum Inglong satum ke dudun long ke isi ko pai ke ne pole langdam na athik freedom India constitution of masih tumke freedom secular socialist democratic country bina India ke apos India long son ke dudun long ke tumke ko pai theu akaprek Pakistan ason konane China ason konane Bangladesh ason son ke tum freedom long le ta Indian constitution long ke Karbi Anglong phan lapan ke tum Inglong so phan special provision 6 schedule to the constitution of India and one special provision ng pido lasi lake India government phan tum ke blame dam gaji phan tum atowara be Apen ke blame damia phai mase ave muthe ili tum phananga charipon ake japon atum kachini ne constitution kachini ne ke thek thepena pose ili tum ke long na arrest ta long le dak kujo seta India asomson long ili tum ke dudun long ili tum ko pai thego lapen ke mononfian siame India against ke tami phanil tum matha thede nai India de long sitolo lapen ili tum constitution tendency ke chelong na arrest ta ili tum che hang nangi lahalo Isialam buthot ini tum ning sipi nai lahalo lai aflek biheglo morning bang bahari aflek si ini tum hang nangko akijoi tapi hala DC long namlo bulo nang delong that India flag tricolor kalau made tiranga flag ke tom dulu ada taksi ke lagi saffron color lo angbong ke white color lo that Asoka Chakra do pola pen ke abersi ke green color lasi saffron color hala taksi orange color saffron color ke lage meaning ke it indicates strength and courage of the country hala saffron color mate taksi orange color meaning ke lo it indicate the strength and courage India that ajakong la sobu taksi la da India that ajakong thetan ko phansi la saffron color ke anlo taksi ke middle bang ke white color ke it indicate peace and truth dei angbong bang ke akilok bang ke peace pulotang den ningkang sam lapen ke truth pulotang ke ahok India dat ke ningkang sam lapen ke ahok se karja lapen angbong ke dharma chakra dolo lapen ke abersi green color bang ke
It indicates, it shows the fertility, growth, and prosperity of the land. Abersia bangela hello. It indicates the growth and fertility of the land and prosperity of the land. Mana India that ke longley mesen, khiti bati ke klem han mesen. Lasi sai katiki tumphan. Aman pisi, sai katiki pen ili tumader paprang nangi ko hansi la biar ke green color ke pilu. Lasi la saffron, white and green. In the middle of white there is a dharma chakra is there. La hello, lasi la ke thom. Simbolo bang ili tu meaning chibi nahi. La hello, la pen ke kijut se bang hello. India ke democratic country posi aja dasai le claim system we need to work democratically. Democratic aron pe si ditum ke claim nanti. Constitution rights right तुम चाहेंगे बोलो तंग democratic अरोन में सिक्लेम नंगी अच्छा तो साइले देंगे सका democracy सी पथे नहीं है तुमके लापेन के दाके secular country अपोसी secular country बिना पोसी ले तुम दाके खाई धर्म अलाम मांगेलु कादो को बिता इसी वेब रसी secular बोलो ला हेलो रसी मो ले तुम पिनी के political अमाई वाले डेट पोसी 15 अगस्त अमाई बिना पोसी नीलीलाम थी लान थान में से पिजुट कहो जय हिंद Jururo langli ini tu General Secretary Sartri Rong Pasar bangka langli pini bangke ini long anda sarpolo kasi pini ame bangke kanji bang ada kapon anda sarpolo kane loposi kasi kapuang si ame ta kong kapon kapon May bang ikipratik lo, ahin lo, kasi nakita ang bang po bang pikir mat an sa kami, akiro perfect lo, kardo. Ladak refreshment asan tak hal ini tum kitik do, kasi ladak ingin mali tum cerap don thala keron ke bag yelong.